Nipis betul. Korang tengok ni, ini Tecno Pova Slim 5G. Ini handphone yang bukan saja slim dan lawa, tapi penuh dengan teknologi yang jarang ada dalam harga macam ni. Bila aku pegang je memang tak boleh brain. 5.95mm, world slimmest 3D curve AI phone. Lepas tu 160 gram ringan. Bila unbox, korang terus nampak design dia yang premium dan clean. Tapi benda yang paling stand out, world first mood light design dekat belakang. Mood light ni ada banyak style, happy, blink, open eye, low battery, semua dia tunjuk dengan animasi comel. Notification masuk menyala style lain, untuk charging lain, untuk call masuk pun lain. Macam ada AI eye dekat belakang phone. Dia punya screen pula 6.78 inci, 1.5K 3D curve AMOLED, 144Hz refresh rate, 4500 nit peak brightness. Lepas tu 2160Hz instant sampling. Yang ni kalau korang scroll, gaming, tengok movie memang smooth. VPN terang walaupun dekat bawah cahaya matahari. Dari segi performance pula pakai chip MediaTek Dimensity 6400 5G Plus, 8 core, laju stabil dan support double network speed untuk coverage 5G yang lebih luas. Okey korang, untuk daily use move, buka apps pun laju. Multitask padu, gaming pun steady. Sebab dia punya power dengan efisiensi dia balance. Untuk bateri jangan risau. Dia punya body slim tapi dalam bateri 5160 mAh. Lepas tu dengan 4 watt supercharge 0 to 100% dalam 57 minit je. Let's say emergency ada 10 watt reverse charging, so boleh share bateri dengan kawan. Usage pula sampai 28.1 jam, so 1 hari lebih boleh tahan. Yang part yang paling aku suka, dia slim tapi tahan lasak. Ada IP64 dust and water resistant. Lepas tu dia pass military grade shock resistant test. Lepas tu dia pakai Corning Gorilla Glass 7i, 2 kali lebih tahan hantak dan calar berbanding previous gen. Maksudnya jatuh sikit-sikit tak ada hal. Bila kena air, don't worry. Satu features unik iaitu free link. Ini confirm korang suka kalau selalu pergi hiking, event crowded, parking basement atau tempat no signal. Pegang Bluetooth je, dua device Tecno boleh call and text antara satu sama lain, tak payah data. Lepas tu, free call without signal ni jarang pun nak ada. Lastly, Tecno AI, AI Imaging, AI Productivity untuk task transfer, IR remote control, semua built-in untuk mudahkan korang buat kerja atau kontrol barang rumah. Lepas tu, untuk korang yang nak yang phone ringan, AI ready, screen flagship, bateri besar, fast charging, tahan lasak dan ada mood light design yang rare, Tecno Pova Slim 5G korang boleh have a look tau.